Igama lami ngu-Amatulo. Sizokwenza izibonelo zama-absolute values inequalities zesibini. Athi xazulula u-P. Lana sine-absolute value ka-P esuswa ngo-12 hlanganise ngo-4 omncane kuno-14. Manje masenze lokhu ngakunye. Into yokuqala esizoyenza ukuqhelisa lana okulana kule absolute value lena. Sizoqhelisa okulana kule absolute value. Into sizoyenza ke lana ukuthi sisuse ngo-4. Sizosusa ngo-4 nhlanga zombili kanjena. Sizosusa ngo-4 ngapha nangapha. Esikwenza ngale siyakwenza futhi nangapha. Uma sesisusa ngo-4 ngapha sisala nale absolute value lena engu-P osusa ngo-12. I-absolute value nophawu lwethu lolu oluthi kuncane. Bese lana u-4 u-10 uma umsusa ngo-4, u-14 uma umsusa ngo-4 uzosala u-10. Masicabange ngale ndlela lento lena njengoba uyibona lana ithi ngenza isibonelo. Sicabange ngale ndlela ithi sithi sine-absolute value lana ka-x encane kuno-10. Lokhu kusho ukuthini? Lokhu kusho ukuthi ibanga lokusuka ku-x kuya ku-0 kumele libe ngaphansi kuka-10. Masikudwebele lokhu. Masikudwebele lana emgqeni wey'nombolo ukuze uzobona into engishoyo. Asithi sino-0 lana. Kumele abe ngaphansi kuka-10. Sibhala u-10 lana wethu u-positive. Bese-ke u-10 siyamvula ngoba kushiwo ukuthi uyalingana. Bese siyadwebela. Sidwebele kanjena. Bese lana kumele futhi u-10 abe mkhulu kuno-negative 10. U-x kumele abe mkhulu kuno-negative 10. Nakhona sizodwebela kanjena. Ikhona-ke enye indlela yokuthi ungakubhala lokhu okulana emgqeni wey'nombolo. Ungabhala le absolute value lena. Ungathi u-x lona angaba mkhulu kuno-negative 10 noma futhi u-x angaba mncane kuno-10. Noma uyibhale kanjena futhi ukuthi u-negative 10 lona kumele abe mncane kuno-x. Bese u-x aba mncane ku-10. Noma ungayisho kanjena ukuthi u-x kumele abe mncane ku-10 kepha abe mkhulu ku-negative 10. Ungayibhala ngaleyo ndlela leyo ukuthi wonke amanani u-x kumele abe phakathi kuka-negative 10 no-10. Manje nangapha kuyafana ukuthi ngapha njena sino-p esikhundleni sika-x. Manje-ke lana-ke le ndlela lena ingabukeka kanjena ukuthi u-negative 10 mncane kuno-p osusa u-12 omncane kuno-10. Ingabukeka kanjena-ke nayo lana uma usewubhala kanje. Manje masixazulule le compound inequality lena esinayo lana. Masiqhelise lo p ophakathi nendawo. Masiqhelise lo p. Indlela engcono yokuqhelisa lo p ophakathi nendawo ukuthi sisuse ngo-12 inhlanga zombili kanje. Singasusi ngo-12 sihlanganisa ngo-12. Sihlanganisa ngo-12 yonke indawo kokuthathu. Hayi inhlanga zombili kokuthathu. Lana sizosala no-2 wethu o-positive. Sisale nophawu lwethu sisale lana. Kuyasusana kokubili sizosala no-p. Sisale nophawu lwethu lana nangapha siphinde sisale no-22 ngoba u-10 uma umhlanganisa no-12 uzokunikeza u-22. Manje-ke lokhu asikudwebele emgqeni wey'nombolo kanje. Asidwebe lokhu emgqeni wey'nombolo wethu. Masibeke u-2 lana, sibeke u-22 ngapha. Sifuna u-0 ngapha. Sifuna amanani lawa ka-2 ngoba kuthiwe u-2 mncane kuno-p. Ngakho-ke sizodwebela
Sizovula indilinga ngoba akushuwanga ukuthi ulingana. Nakhona ngapha ku-22 nakhona sizovula indilinga. Ngeke siyivale ngoba kushuwanga ukuthi ulingana, bese sidwebela wonke amanani angaphezu kuka-2 nangaphansi kuka-22. Lokhu ungakuzama ukubona ukuthi kuyasebenza. Thatha noma yiliphi inani elingaba lana phakathi kwale inombolo zombili kungaba u-12. Thatha u-12 umfake lapha kuno-p khona. Uma uthatha u-12 umfake la kuno-p, u-12 uzosusana no-12 kusale u-0. U-0 ohlanganiswe no-4 u-4 and u-4 u-4 lana uzobona ukuthi u-4 yena mncane vele. U-4 mncane kuno-14. Ngakho-ke nalena indlela e-right, iyona indlela elungile lena. Bese-ke lana zama inombolo engaphandle. Zama u-0. U-0 uyabona simdwebelanga. Ithi sizame u-0 sibone ukuthi u-0 angasebenza yini. Lana mawuthi u-0 osusa no-12 ufake u-0 la kuno-p khona. Bale lapha esibalweni ufake u-0 la kuno-p khona. Lana uzosala no-negative 12 uzosala no-absolute value ka-negative 12 ohlanganiswe no-4 omncane kuno-14. Bese lena izokunikeza u-12 ohlanganise no-4 mncane kuno-14. La u-12 ohlanganiswe no-4 u-16. Futhi u-16 ke yena akekho mncane kuno-14 kepha ungaphezulu kuka-14. Lokhu kuchaza ukuthi okungaphandle kule mugqa lona ngeke kusebenze, kepha okungaphakathi kuzosebenza. Iyona impendulo yethu le. Ungakhohlwa ukusivakashela ku-Click Maths uthole ezinye izibonelo, uqhubeke njalo nokufunda nathi.